Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Maray. Nay, apay nga adda ka dito barangay hall, marituyang. Umayak lang makitugtugaw. Ay, agawid ka kitdain, taing kaagdalo si Balayaw. Siyak ti kasapa na si Mangpit, Maray. Siya kon, tinanglukat na ito barangay hall. Na, apay asika, ni kapitan ti akin agam iti tulbag. Di mo pa'y gayam ammo anya, Maray. Diyak amutay. Nagtungtungdan kan Kapitan. Kat ni badong ti assistant na manipod ita. Asistan. Kasapulan na ayamot ti asistan. Ay, kasapulan nak ni Parinteng, Maray. Ayan na ngay nga rod ni kapitan. Awan sapay maut. Agmurmuray pa'y kanaw. Naa, aldawan. Anyan tungay nga oras nga umay. Ay na, di ka kadimadanagan, Maray. Tadamo ni badong ko nga assistant na. Inteng, nakatugaw ka pa'y matladita. Ay, relax ba nang? May stress ka man ako nakaon. Ay, nalipata mo anas kan amapan ka ija barangay hall. Ay, amok ang mapanak iji barangay hall. Apay nga rod, anak katugaw ka pa'y laeng dita. Imbaon ko ni pare badong nga assistant ko. Da, Itay-pay. Ay. Kasla kayat ko ti maturog. kaano pa'y anaaddaan ka iti assistant? Kat kayat ko nga ron. Ni pare badong ti napilik. Tinasingpit. Naanus ken man nakaawat akong parek. Naa, apay, mabalin ayamot ti kasta. Ha? Ala, agsukat kan tamapan ka ija barangay hall. Sanak pa'y laamapan ita. Tada ije ni pare badong nga assistant ko. Agtugawa ki di dito'y balay ngagmalmalama. Ay, badong. Anya day tay sursurat mau. Awan. Nay, nagnagan sa mo day tay sursurat mau. Ay, kita akman no addanagan ni Marikwanang. Apay ko mga isurat ko tinagan na. Kat saan mo't anatagaray. Dagiti natagaray, ti sursurat ka. Tapay nga isurat mo tinagan dagiti natagaray. Ay, kitap no, report ko ni Parinting Day ta, timbilin na kan ka nga ramidam. Wine, dito'y mo't abanda. Isurat ka tinagan dagiti agtugtuglap. Imbis nga agtrabaho da, maturog da kidan. Ay! Sige ba daw isurat mo lang ta? At dapay dito'y likodan na. Nagan mo dagiti mahilig nga agsilsilpan. Ay, mayat Nan, kita man day talistaam. Ay, sanay. Awan mo lang tinagan mo rito'y. Saan ka akasalay? Ta saling pusa ka lain. Naguray ka. Kaslamot nagan ni Marikwanang day tamay sa anak kasurat. Isaw ti number 1. Kasanaw, nanipod si Mangpay. Awan ti sa baling ay naramid na. No di agsilsilpan. Amin na gito'y tuyan. I-report ka ko ni Parinteng. Kunak ano di mo insurat tinagan ni Marikwanang. At damaungtan nga mamaw. Paray, adakaw. Ay, paray. Ay, nalpas mo ti work mo? Ay, uwin na paray. Siyak tayo mitikunan. Makitam dito'y tinagan dagiti natagaray. Dagiti noisy ko nam Uwin paray. Kan dito'y mutabanda. Listaan may dagiti nagtuglat. Adukit akagawad ko tituglat nga uray dalaag dumog ije lami sa anda. Pudno paray. Kitaan. Nagatuna. Na! Ada pa'y nagan ni kagawad ko nang. Insurat ko tag cellphone may tararamitin na. Ay, very good pare. Hagasam ni Mari ko anang. Haging ganalpas ti duty na. Nag-cellphone lang, di nararamid na. Isugayam ang number 1. Ay, agure ka tamakang kanyak dagita atataw. Ay, anya mo ton. Naungta, nakabigbigat. Apay kagawad? Dayjay abadong.
Tilan tumot ngamin i-report na kan ni Kapitan. Imbaglakit din tawanak ija barangay hul idikalman. May saak kumamot anay surat tinagan na. Ay imbaga taawan ka. Amin kami na isurat tinagan na. Isu nga amin kami kat naungtan. Sapay no makaunget ni Kapitan kat makaunget na talaga. Isu ano adda ijay ni kahabadong nga assistant ni Kapitan. Sa adday nga agturog-turog, ta sigurado ang mailista tayaw. Uray tupay no ag cellphone ka. Ilista na tinagan mo. Kat, anyangit imbayad mo iti serbisyo ni Pari Badong? Imbayad nga. Ay, tangdan na Alangan mo't thank you latan. Libre ti serbisyo ni Paribadong Banang. Kinudyak pa'y nagting-thank you. Imbagman, takayat na ti libre. Kaya't nangarod ti tumulong dito'y barangay. Kat di ka man lang nag-thank you mat kan kwa na? Apoy masapaw. Di mo pa'y pinagkapay. Saanin? Naragsakan dito akong pare ngagbalin nga assistant ka. Kagawad. At damat manan ni tataba dong ija barangay hol. Assistant nga ron ni Kapitan. Jay laag sip-sipot yar aramiden na. Kawan. Makitam jay papel asang sangwan na. Listaan day jay. Isu nga ganad ka, kagawad. Amang ano mailista tinagan mo. Na, tapay kumamot na may list na tinagan ko dita. Umay kakit di dito'y kagawad, tag chismis ta. Anyaya ti ichismis mo. Jay karuba mi anasikugan manan. Ay, mayat di ta pagchismisan ta Agtugaw ka dito'y kagawad. Taag malmalam taman nga chismis. Ni parinting ngay maray. Ay, nakaturog pa'y laeng. Apay Ingkaringay, tag-report akong kingkwana maray. Nagsapa kamutan nga ag-report. Kalkalpas pa'y laeng ti pangal daw. Wala, tadagam i-report ko kingkwana. Ingkan, ringay maray. Numariing nagrigat ariingan ni inteng, nukas day akalkalpas anangan, kanabnabso. Nagsapa ka unay nga ag-report paray. Agin inanaak pa lang. Adugayam man ang tinaskin na may report ko kingka paray. Adumanin da ito'y nailista managan Na, basaham na kita, nagnagan paray. Number 2 mo't ni kagawad ko anang dito'y listaan. Makinagan nga, yung number 1. Ha? Nagan mo't ni kagawad mi anti number 1. Apay anjat inaramid da. Kahit no dyan lang nag-chis-chismis, tinararamid da paray. Day, tapay ti may sadak kayat kat. Sumrek da ijay barangay hall. Imbes nga agtrabaho da, ag-chismis da. Ay? Iso nga ron ngayon listak tinagan da paray. Ay, talaga ang makangag dagajay kanya. O anya, inungtan na ka ni Kapitan. Ay permi ang kagawad. Makasangsangit ak nga ruda. Ay, nagruna kanyak Inungtan nak lang arodan idi na minsan nga daw. Ita, inungtan nak maneng. Jay kano nga min nagchis-chismis ti nararamid ta. Pulong kami na pulong dahi abadong ka. Wen nga rod lista. Makaparurod. Makapahay blood ko nam ki idea. Amin samot makita na ija barangay hol, ilista na. Awan nga agpayso ni Kapitan, ngam adamot assistant na. Sana balay kagawad. Inton bigat, amom na niya ti ilakok. Aglako ka manan. Ay, lakwan kayo amin dito'y barangay hall. Gumatang ka Maray, apay ang nagbalin nga assistant ni Kapitan ni Kabadang. Ay, Jackman ammo. Isuda mat tinagtong-tong-tong. Apay Maray. Makita na abain. Namin anon na isurat tinagan ko. Namin anunak matan nga inungtan ni Kapitan. Umay laumutang day abadong dito tersinak.
Jak pulos pa utangan, kusila pakpaya. Ay, di namutanam mo ti kumari na. Gapulangan ta nagbalin nga assistant ni Kapitan. Kunamlan asinaw. Ay aguray kayo pa'y matatanay. Kaibababak lang daytoy lakok a karnit baboy. Siyak ti una alakwan ta ang mga numaibusanak. Di lapayag ti katangag. Siya di sungo. Siya di dua sa ka di katangag. Ehem! Ay, kagawad ko anang. Anya ti kayat asawan ti panag aham ni tata ba daw? Bay am nga aham dita. Sige aglako kakidin kagawad mayan. Marikwanan, adagur uray nga agalay ti barangay clearance na. Itay da pa'y nga agur uray. Sige na Ay, kanya. Aglako kakidday kagawad mayan. Di tay dengdenggan ni kabadong. Aliki iday. Aglako kakidday tagumatang kamay. Nanabanang, ungungtan manin ni Kapitan dagiti kakagawad na. Kan oray pa'y ni sekretary. Inungtan na kano di barangay hall. Na, itay pa'y lang ang ungtan na ida. Saan pa'y analpas? Ay, madama na ida nga ungungtan, nana. Adda nga min ni Tata Badong at taga-report. Iso nga amo amin ni Kapitan ti mapaspasama kay di barangay hall. Na, asino day jay apari ba daw? Tanaturturay metan ija barangay hall? Oh, di mo kunaan nga gilista ka manan kabadong. Assistant gayam. Iso asay sayatin yaw, ti trabaho yaw. Tapno saan ang may lista, dagiti nagnagan yaw. Kade awan to pa'y silpon kaon. Bawal ti aglakaw kas kada agchismes. No saan nyo kaya may lista, dinagan yaw. Wunan, agtrabaho kami anasayaat. Narigat ti maong-ungtan. Ay, barangay officials di takabildatan. Saan ang masapol ti paralista? Basta agtrabaho kayo, anasaya. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudog ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdengan.